assalamu aleykum. Information international haray en fo on salminama. Hande kadi en hewti ɗo ko information ji go. Haray en fuɗɗoray toon e Guinée ka men. Haray iɗon andi force vive on ɓe nodditi kadi jonde ɓe yewti fi o programme MAMADY DOUMBOUYA. Sabu noon MAMADY DOUMBOUYA hino ɗuuɗi wonɓe mo sutenude, no ɗuuɗi faalaɓe mo sutenude. O yii hay e ɗe balɗe ɗo ko woni feƴƴude Guinée kon hay karamokoɓe école ɓe hino haalana élève uɓe mum ɓen yoɓe wona MAMADY DOUMBOUYA fiyo MAMADY DOUMBOUYA woni lanɗo, sabu kanko woni moƴƴo on, ko kanko woni nafowo on. haray noon hiɗen andi MAMADY DOUMBOUYA ko a janggi fi mum ko kural, ko honno kural fettinirte, ko honno goɗɗo waɗirte, ko sugu ɗin piiji ɗon o janggi. haray noon UFDG ɓe waɗiti réunion fi haalugol e o programme MAMADY DOUMBOUYA. UFDG iwali wondema jooma gande yo jonne leydi ndin ɓe janguɓe fino kural fettinirte ɓe fopp ɓe hoota ko kanji, ko toon ɓe jangadi fi mum, ko toon ɓe andi fi mum. haɗa hiɗon andi o wiyeteɗo Marko Yombono wonnoɗo premier ministre fewndo laamu Alpha Condé, kanko kadi o inni himo tawti cellou dalen ko o woni noddude kon, ko o woni haalude kon. MAMADY DOUMBOUYA en ɓe janga fino laamu jogitorte, ko ɓe jangi ko fino armi jogitorte. haray yoɓe hootu ko kanji, yoɓe hootu ko kanji ɓe wona ton. ko pale wona place maɓɓe, ko naɓataɓe ton ko sécurisugol pale on, kono wona jooɗagol ton dirige, par ce que ɓe janga fi mum. wo kalaji sellu haali kon fof hiɓe e raison, hiɓe e hoore gonga maɓɓe, fo yo tambito alaji sellu koɓe woni noddude kon, fo yo nanu koɓe woni haalde kon. so wona ɗum guinéen ɓe ninsoyay fewndo ko ninse nafata. haray noon ɓe haali kadi, haray kadi o wiyeteɗo Marko Yombono ancien ministre de Alpha Condé fewndo makko, o haali fi o waraɗo kankan, fi o sokaɗo ha maayi, sabu himo sunni photowal MAMADY DOUMBOUYA tun. ɓe nangimo ɓe wari, ɓe nangimo ɓe sokimo, ɓe inni o feƴƴini. o wi'i himo kondani ɗum ɗon, parti RPG arc-en-ciel on fof hino kondani ɗum ɗon. ɗon andi on wara on mayɗo ɗon, on docteur jo ɗon ko partisan jo UFDG nun. kanko ko cellou dalen o haɓanayno, hayso tawi ko kankan o jeeya, kono kanko ko cellou o wonno haɓande. haray e yii kadi ɗe balɗe ɗo singalan ton ɗon andi kanko o suuɗora wonde makko MAMADY DOUMBOUYA o wondi e mu'um. e ɗe balɗe ɗo kadi o yaltinno son himo yenna kala aybinowo laamu MAMADY DOUMBOUYA. hande kadi e yii ko réseaux sociaux ji fop hino jindina photo ɓiɗɗo makko e makko kanko. wo o heeɓi bobo o innitirimo MAMADY DOUMBOUYA. minnimo noon yo o lando fewndo MAMADY ƴetti laamu ngun ko jelo innitirno MAMADY DOUMBOUYA. yo landiɓe fewndo ɗo hani si tawi hiɓe weltori koɓe innitiri MAMADY DOUMBOUYA kon, e si tawi hiɓe seytini. haray information international e memay seeɗa rek. hiɗon andi hakkude Ukraine e Russie probléme ji hino dogude ɗon moƴƴa ko wona seeɗa. haray Poutine noon kala ko wawa yewtede o inni wo kanko yer leyɗe ɗe o jaɓiti ɗen e nder leydi Ukraine o jonnitata hay e gotum, o jonnitata hay e fus. ɗon andi o jaɓiti Zaporizhzhia, o jaɓiti ɗon, o jaɓitino kadi Kherson, o jaɓitino Lugansk, ɗinnon fof o jaɓitiɗi. ha hande himo jokki himo jaɓita cae kadi himo fokkiti, himo jaɓita cae. o wi'i noon hayso tawi yahama ɗo ha tawi ko yewtere sakkitorte konko o jaɓiti ɗon, yo union européen andu e OTAN yoɓe andu ɗum ɗon ko o jaɓiti ɗum ɗon kon yeltitotako e nder leydi Ukraine, sabu o wooti référendum. ɗen cae ɗon fof ɓe wooti, ɓe inni kamɓe ko wonugo Russie ɓurani ɓe yeltitagol Ukraine. wo haray ɗum ɗon yo Vladimir Zelensky yo waɗu ɗum noon ko hoore makko, kanko e union européen ma kanko e groupe OTAN on fof, kala wonɗo mo wallitade. haray ɗon andi oyatuma Israël ɓe explose no ɗo biperu hoy Liban koy téléphone hoy ko yananta hoorema wona réseau gollitirte. ɗum noon wona réseau landi fi yawaw gollitirde koy, ƴettata piis wona piis. ɗon andi ɓe explose no koy fetti, ɗum wari yimɓe buy, ɗum kadi gañi yimɓe buy. tawi noon jaka ko Liban waɗuno commande e société Taiwan fi yoɓe moƴƴinan Liban koye ɗon biperu hoy. joni noon ɓa Israël humpitike ɗum ɗon, ɓe yeehi ɓe ƴetti contrat on e jungo ɓen société wonɗo Taiwan, ɓe ari ɓe moƴƴinani hoore maɓɓe biperu hoy koye. biperu hoy koye andi ko message tun sonata, ko jungo woto gollitiraynoɗa. ɓa noon Israël hendike koye, ɓe hendi koye, ɓe moƴƴiniri koye no andanta hoorema. tawa joni si a golliray koye ko matun gollira juuɗe ɗe ɗiɗi. hiɗon andi Israël ko yimɓe bomɓe, ko yimɓe
yawuɓe finude par ce que koko maɓɓe annabaɓen fuɗɗi attade arde eyyi ko ɓuri ɗudde kon annabaɓen ko Israël atti jipporde ko ɗum ɓenta attiɗoma ɗanade wo ko on attoma finde ɓurɗoma janggude wo ko on ɓuratama ƴoƴude. Joni kamɓe ko wonno objectif maɓɓe on ko elmingol kala jungo joguitinoɗo koye ɗon bipperoy hari ko jungo woto gollitirta bipperoy koye si message sonanima ko jungo woto udditirta message on. Joni tawi il faut waɗa juuɗe ɗen ɗiɗi ñoƴƴa moƴƴa fiyo uddito fiyo message on uddito anda ko honnugi message addanaɗa. Joni noon ɓa société Israël on moƴƴini koye ɓe yeltiti koye ha Taiwan ɓaɓe yeltiti koye Taiwan on tuma Taiwan noon ƴetti commande on naɓani Liban tawi kamɓe ɓe programme piiji ɗin fof ɓa noon ɓe organise attaque on ha ɓe gayni ɓe accude tum message on o yahanimo kala joguitiɗo bipperoy koye ɗum fof haade ɓe testude kadi si tawi chef Hezbollah no gollirde koye ɗon kadi kono ɓaɓe envoyé message maɓɓe on tawi ɓe moƴƴinino nder ton ko tawata wawa explosude fetta ɓaɓe envoyé message on kala nanɗo message on uddita e kisam message on joni ɗon koya uddutu message on e juuɗe ɗiɗi ko ɗum bipperoy ko sikoye explosike ko kala wonta koma koye bonday ko ɗum ɓen joguinoɓe bipperoy koye fof fewdo on tuma ɓe fopp juuɗe maɓɓe ɗen bonno wona enugol ko kolli ɗin boni de ko jongi newre nden fopp boni ɓen noon sinaɓe wattitana jungo hara ko artificiel ɓe wawata gollitirde juuɗe maɓɓe ɗen par ce que ɗe foppude bonno ɗon andi ɗum noon hay Angleterre kondanuno ɗum ɗon Israël fewnuɗo combaji maɓɓe ɗin hino ɗuuɗi hiɓe haɓudude e Iran hiɓe haɓudude e Hezbollah hiɓe haɓudude e utiɓe ɓen hiɓe haɓudude e Hamas haray noon hakkunde Iran e Israël combat hino fokkiti ɗon hiɗon andi ko janngol le 7 octobre ɓe watta fête ñalande nde Hezbollah naati ko maɓɓe waɗi attaque mo ɓe waɗi on ha hande ni hiɓe yottade on attaque ɗon andi ko seeɗaɓe mayno e mum woɓɓe kinapa naɓora kono nini Israël joni ɓe fuɗɗi bombardude ko timmata e 40,000 e personnes maayi e combat mo ɓe woni wadde on haara information men on ko ɗo wonɗen mo hande ha lawol go kadi si Allah jaaɓi